Boya Mutugi akariba ntura ya Kioi Embe South ne baumirite na kuonania matheta yo iruria wa sistema raba komeneria tongere bono ntuba kubega kiundune akaribabu wite transformer rabe kirone mubunge waitu igite mbisa raba menerete bune ne kambuni ya Kenya Power nabo akariba kumantereche kithwene cio mbunge kyabode ne bachumirite na kumenere mubunge wono ntuba kuremo kuinge wirane burabe kire kaita ka kampeni yeti yakabekira stima. Dennis Mugendi aina ripoti. Stima John Paul imateta jarea akariba kaibu kiego iwandi ni akiego yantobo chio Embe South bali na jo igurure mubunge wao John Paul Mwirigi yituminebo kwa stima yitarira ja na kutewa ya stikiri kana transformer kura ndinoka isio nditwikite mbisa ya kona gona metho na uteithio siri na bukiribo ni kwithira mwanki utiko bakinyira batwe thinera twinio thirikari yetu itumiririra na tukiriraira muno tongeria wetu John Paul batwe kuma urubura yukua 1963 mwanka ruare 2023 miaka 60 tutonaga mwanki miaka 60 tutonaga mwanki bamwe bakurire batona stima yakanite batwe tukia kwenda usanji thimo ni maua batwe tukia kwenda usanji thimo imairi 3 batwe tukia kwenda kwethererwa ngeti ni maua batwe tukenda utumandirisha ni maua batwe tukenda kwenjwa ni maua kana mairi 3 kanisa cietu iciunia iele ntore neye na ikaiyo into no ntobwa muundu na rende no ntobwa muundu yo kinya security yongwa ni thukite mecie yetu te mturika huko ote muntu ekaboli ote muntu reganto no ntoi muundu na totora ana beto ne bakwenda oshindana na Kenya renge nende iro tokoria atere thirikari yetu no ntokura cietu ito aere Ruto tore basola twe thirikari na UDA na tora John Paul no are mbunge wetu na ninge turabange bonde atongeria baraba thirikari na UDA kabolero ibatwe atwaringa kura Murungu na aringe kiama John Paul areya na araturetera transformer araturetera ikingi na stima irekirwa lakini after iwe ekirwa iciakanire mweri wa kenda akirimwe na iracoka irora na thai tuthiati stima ikairaringirwo imutindre itukira kinya waya ici oro antu betuku no ntucie na mwangi itwitite kwa Kenya Power to no saindrisi batwira stima ni cia contractor wekaira tweta ki contractor atwira ni stima ni cia Kenya Power batwende to kwasi usaindrisi yao batu to kaibo iwaya to suleri otemo si oto suli waya nyayo mwe mbese yonda negeri waya na cia sulwa lakini totona stima itwaretero nyama na tasi ato yo lele to ende kwa Kenya Power ya mita totona masogio thina nandi bagwite mubunge John Paul Mwirigi kubatungatira na ithenya uria kumbikana bari mwira akorirwa nibo utaure batorirwe niwe bakimuringira kura John Fankorerera ngemwera atere John baba tuageria twinde anto bakaibo twana mama twa mwathani kiwanjene kukuringira kura baba kenda tutetho kaito baba wetu John Paul batu mundu netere John Paul batu tontane kato wata cia John Paul ito woni ngwibwa bwato yoyo to kwa to ya no to babeya mwathani bakawatia bageta kuthome kinya itandene woni nde mama ni obwa John Paul nare na kiaona batu muno ria twaringa kura neyire kabisa araturomba na turokera rukire mapema twamunenkera kura cionthe akoroka kalokele na rende tumuromba neshima nete yore nene no ntui mwana wetu na itomuteyete na ituishimo tongeria wetu na turikane woni kuma weta mawa kotekwa woni ntutuminiamba mbetete osoto utatatawa na sitima ndena sio mwarine kariaria owo John Paul nore bweme na metheka lentore bwenda kabako ndakoria na bako woni kandabo dhure ntutumaira mawa kirota giki no gikwigikanwa nture ya kithwene buri iguru ria mubunge mugambiri ndikiri ureba kuga na bakirire na kubatata mundo kirumi mheshimiwa wa wetu Chawere ndikiri no tubarere athiurukaga aragia mantu ya stima na twikirite migambo mingi na promise nyingi uraturetera transformer ingurikana kinya rimwe agwetete transformer ikeja
na chietara gwa kirimi na itakinya naro mwanka narua transformera to enionio ere ara akwena cukuru yo yongwete mwanki arito beto ja secondary bationa gwita laboratory kuthithia chemicals na ngabageta tutwa kana bageta bwandunyu kwau ruterero rweto rwa kithwene itokwenda batu tutegerwe batu turi akuru tutiona gwita kuthithwa mitundu mbuga bokone igitamba mbikirite Jontoni ntiana agwita kwethwa mutundu turi akuru cukwa mitundu ja jubu kwana ntuki jwa tuki mieri ere thiri ntendo cukura no ntongetorwo ire ocukwa ngarama imagana jaire gwita ngarama imagana jaire ochoka ekera cio chukwa itu antu beto tuigwe ni kiao rendikiri tuigwe kiao totethia. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntoreni ya Kaibo, kiego yuandini ya kiego ya Ntobochio, Igembe South, County ya Meru.